center na hagi koi kana oidun khangdre koi marup torogal lottery do in ama khalla sida na haibagi podama adugi phiyom duda ekoi si yamna standard si yam kumda grabra force to design mani mana delhi chaluraga delhi do la ame nomini le am chalure aduga samit patra la aga resign to base he must be made to resign natra adu tagdi adugi explanation ji koi chief minister su manipur miyam da madugi explanation pi da we maram kaino mazu accountable oidra du ta aduna thuna leriba hojik life support pi daga ICU da thamiba MLA sing si life saving drugs to capsule laga mathau to han ge haba ma puthora separate administration si di sumbang phangwe se they must be knowing because they don't have that legitimacy to claim exclusive rights over the territory of Manipur adu di sungi leite aduna hariba pochi moina masi moina ngasi si hairi pochi hana dagi du moina preemptively understood toraga pochi stalemate position da jile hele stalemate position le bisi India government su adum le hele moina bulldoze to ge di ya bu poni adu ekoi gi yam kraba mioi million ani henba population amagi fundamental rights si suspend to thamin India government chahi ani thamai ne si India government thammi si masi koi deliberate na te na khanbiru no masi circumstance na upai rete na leiri ni na khanbiru no India government masi koi highway access speed ba dagi koi gi IDPC ngam da hanjam ngam da ba habasi India government ngam da bai na te masi thawena koi si hujiki haiba mayam si asagi ha kamaga kui na sumaina koi life si suspend to thamaga sahi ni thamaga anda hujik kitang admaina positive obu noram la kan da koi da lotioning bagi koi da hana leramba eagerness to adugi potu thola kan da mokoi gi di moina pami be podama taklawna du da claim to hodu ni mamdi moina hana chetor mi go golu phangmoina khangna adu da tawra mark toksala thamamaga horen negotiation la kan si ngai de koi lawdoi ne na aduna moigi kuki gi group na Manipur gi chief minister khanbagi kanosi absolute decision making moi kamai determine to no karamba ground the constitution da kamai yawge karai ka rule book ta kamai leidana dagi di ekoi gi le system sida chief minister khan na basibu particular community mana mana criteria set to ya ba por oibra kaim leite but still hairak pa kan da ta ba kan da di male moina determine to bunga magi mong malan rai ta adugi moigi existence and moigi legitimacy moigi presence ama assert to bunga mai ise that's a psychological game okay si ko na admane yeng gadong ne man moina determine to ya por kem nate akoi bungam di moi to ko akoi bungam de simple mai ohela si ko na hai bungam de it has to be decided by their own legislators elected legislators BJP manung ina BJP manung torni alliance yaw alliance ki comment lawrani whatever ko adumai to logja ki do pot ne ba aduga nangi minister ki bird adagi lady ba atai bird si schedule type reservation ay adu de lem do mante natra aduna kuki gi MLA minister oigadam ni oirodam na bagi criteria rule book ta kaim yaw bunate aduna moi sunga yaw do problem na te ba issue di kaino hai kanda anonymity da comment with anonymity. Comment in anonymity, PDC. That is the issue. Manam masan officially tola haibungam diga you know. Because there is a force looming over. Right. Mai mathakta. Valtena ha becho champur la pukanda. Manipur na koi dum lemina gada ni du to odam ni phajana hairamaga next day da duty natragati. Contradictory completely sagi separatist agenda du do na ngangkhala ineba. So there is an invisible hand that is determining every form of sigi movement me to ba yauri ba sigi elements sing si lawthok pasine ba koi gi objective oiga dau se atopa kaim na te saka sem da ba si wari yemane adu gi element lawthok pasi India government ma khutla ba pona because those elements are the one the government of India is shielding, they are legitimizing, they are signing pact with them, they are empowering them, they are providing logistic support, financial support kem service lo le helis moi na tro adu force to India government control to have is moina to dana thamaga adu poto khona oversight to raga makhada moina dictate to raga sanarak pa player me amduna ngang wa da khona chongsilaga du da chongsil changbu yaro aduna politics si
whole game plan si yenga tawdraga di akhoi da su akhoi se marakta jingchalla yaushan gi dana asagi Manipur gi laibok si determine tawdoriba issue duna akhoi na kauthomaga aduga nga ke sporadic incident firefighting do na akhoi involve to honraga busy wenraga main accused kawge tawbagi kawhonna bagi poram su yawi mami se tarak bai tare aduna BJP gi moigi lejariba legislature singi manungda moigi constitutional right to exercise to udune maru wari iduje moi maseni marta adugi potune now the ship is sinking ship se save to se hai tare moi punda to min duine id yaw de id yaning de to mo to when the ship sinks everyone is going to drown am the lemo ba achum mele su lemo roe aran be mele su hingwe puladum punna lumina ne punna irang na duine ba sigi consequences se moi khangbi ga dong ne aduga hujiki miyam na expect torumba president rule ge administration do ji almost fail ore everyone has acknowledged it koroiba prioritize to whether by koi urgent situation miyam do handle to we mota municipal administration gi welfare scheme gi sangha ba korpa inauguration to lai chat pachin di he is completely shying away from the core issues main responsibilities adudi mana lai si koi miyam gi expectation di pro on the sakre and whether he remains or not is not a question anymore okay aduna mana maram weraga magi existence gi PR national maram weraga aikoi gi miyam gi popular government am responsible government am lehanna bagi matam du mangan na bagi factor wena oire hojiti president rule gi magi existence aduna thuna leriba hojik life support piraga ICU da thamiba MLA sing si life saving drugs to capsule laga mathau tohon ge habama puthoraga natraga na completely life support lo foga lotion raga fresh mandate lo ge habama sigi option se thuna tawna chumbam la anisi tawba anisi makta moi gi favor da dum lai moi na dum decision lo jesnu government lak tabana determine tawdi ekhoi gi wena di we are going to deal with the government of India very clear koi nahan koi metrigi convention resolution is phasana dum yam clearly yawbani issue sing si government of India gi level da natana atop mom da negotiate or resolve to ngam godo port wai de we will engage with the government of India koi dum clearly hai aduna akoi adu de dum pursue tawni aduna formation of government or not that's okay to us ko because government amal dum lay de center da lay de stable government ama powerful government am lay de ba they are responsible for everything hujiki wena they are responsible for everything and moina logum thokba responsibilities moina akoi da deliver tawum thokpa akoi gi constitutional guarantees fundamental guarantees mayam rights mayam do adu moina piba ngam de basine akoi gi challenges ti aduga adu bu disrupt tawriba elements sing du control tawnana ba thabuk su paikhat da basine problem di aduna adugi potu kamaina akoi changjan gadage haiba pochida nebla ka do si aduna akoi gi leriba legislature singna center dagi blessing ngai lebise si ju yam phataba president jamane ba bandi ga ino hai kanda hana leramba government gi khoi chief minister su center gi wa yam tai hai me yam pena gi de hoji mana taba to la kanda atop du su center chalaga haina roga toroga purakba ama oita ga di he will be even more dangerous Mamdi ngasi governor na mathau tawdrise it's not because governor is not willing mamdi monda center dagi direct control tawraga monda people limited advice to da thabak tawr lejabna aduna bhayam gi expectation mana swaida phangiba ground gi input to assess tawraga mana justice deliver tawduna bagi attempt duma tawbungam jadabna adugi same situation do hang appointed CM oiraga di same situation ta ne and akoina permission elected CM ne moi legislature me amna vote am tawthoga BJP party office ta kobiro legislature me am kobiro kenona secretary na BJP secretary na RO oiro president na kaino oiro then chamba moi kuntra ga khara taw moi kuntra ni phudu la aga kana no CM ni mami sing serial 1 2 3 4 iro belo to thammo du ga kik namo khallo loire keno right natro kashulai to pone odigi me am lo ha moi kuntra ma ha ga habsalo ba adu moi kuntra ma no nammo adega majority phangbodo absolute majority oi bi ai oi da bi ai but se hana gi su absolute majority di chungmang phangde na kendra ma da vote kai lising tare phangna kai voter na lising 30000 lei doi ni
So 30,000 the 23 na reject tawraba candidate to majority de 7,000 phang ka neba ana huji lai moi MLA ku thra ka no sida su tawrona adu moi kunmari le kunmari du namadi ka re ken kunmari du da moi sem moi ningba ni hu yaw ma su kunmari du distributor sun ka re ba natra ana gi chimini jo dum nomination dum yawjara ni mai jumai timam le jam let them vote adu de gen transparent oi ba adu de gen constitutional oi ba kari le dige Right. Adum the tawraga phalang lo shanbia poni adu na tana sum hang taw le raga di ai sa hije ni when the ship sinks everyone is going to drown adu gi situation du tadana badi hona view shi ka mamang gi lenga congress matam gi da gi sungai re ama sungai re high command gi culture ama sum lai hi baduna adu gi potuna maram oraga khoi gi leri ba elected representatives legislators may am see they have been tamed to behave like this moi marak sidagi able leader ama leader haibasi mayam na khanbusu khanbani aduga leader ama leadership quality sidi masa masada ingrained to yaujara kada pone aduga mana public ki domain da or governance da magi political career gi magi life sida mana kamaina demonstrate to ke haibasi na dum mathanda leader ama gi magi leader mo ina the molding to jara pot ama khaksu oi bada yam organic oi pot ne like khoi sidai da hoje aina sum yeng da aina khalli si leadership ki quality si wala bra manam de khoi sidai da matik chawal leader ama haibasi statesmanship yaw di yaroi public mayam siga nakna loina raga chakpa ngamba mi ma oi di yaroi then punmin nari magi colleague MLA mayam sigi marak ta yamna cordial relationship thamangam bam changi then moigi MLA sing sigi issue mana resolve to bungam kadabani moi gi MLA gi kendra gi issue leijari ko adu me amji resolve to bungam kadabani mayam si the influence am legadab mi moi gadabani madu quality si loi miss tawrabra adu miss tawrapoduna center na hagi koi kana odu khangdre koi marup tawraga lottery do ama khallasida na haibagi Podama adugi film du da ekoi si yamna standard si yam kumda grabra haibasi ma ikok da adumaina aidi amai leide atopa mana akoi gi da leiriba ras crisis gi wena yam luba issue di kaino hai kanda ngasi phobda manipur gi crisis siga mari lena chahi ni hela si phobda india government gi side gi sincere attempt ama tawdri aduga manipur gi crisis si government gi level dagi masi administratively legally masi bawde handle tawdri masi politically Delhi dagi handle taw lay right aduna legal magi legal aspect tagi mana deal taw ba administrative aspect tagi deal taw ba poaching si loi undermine taw thoga politically tawram ni na legal and administrative kerosina just magi political objective to meet taw na ba instrument wena season lay aduna megi tang ahum gi ahan bagi irang horpu matam do adudai da AK47 pai ba combat dress set pa chu chapuram dagi torbung kang bai chamda thomjalak pa da yarok khiba naha eke pai ba mayam na kuba ko lengjum daga thadana tawkhiba sing do madu ngasi bawda moi mathak legal action am lawde aduga rally dubu protect tawna ba security piraga laiba police force sing dugi responsible officer mo ngasi book tawde interrogation tawde suspend tawde aduga chief minister na matam du da intelligence failure laikre na hai matam da intelligence ki head to suspend tawde and administratively karim handle tawgidre hujik su tawde legally su action mo lawde अरे सेंटिनरी गेट मई थाबे देने हारे फरेने अदुगी एलिगेशन हम लाएबा अदु सेंटिनरी गेट मई थाबगी वीडियो फोटो फुटेज सीसीटीवी अदु दा मैम लेनी को अदुगी इंक्वायरी रिपोर्ट हमसु इंक्वायरी हमसु इनिशिएट तौते हां अदु तागदी क्राइसिस सी अखोइना ट्रुथ एंड जस्टिस हाइबा पोट सी लोइन कांथुगा पॉलिटिकली हैंडल तौरगा नाकलनी मकी यानबा नाकलनी न फबा नाकलनी न पेनबा अदु तौबना समै तौरक तारगदी नसागी इलीगल एक्टिविटीज continuously assert tawriba kangu singdu legitimize tawnu honor kunatro adu delhi dagi adugi situation am thamme nga sai aduna highway hangda thamiba ekoi si sida confine tawraga thamai si chahi ani thamak pa haiba ekoi gi fundamental right suspend tawr thamai si india government deliberately tawbu porum yawra ine politically deal tawwe ne politically handle taw lai re aro administratively legally handle tawdo part si sudong tawdana chahi ni lak pa se this is the biggest obstacle atai nate ba sigi post tawma tamda responsibility fix tawroga Chorchanpur DC na karigi permit piri no because just 3-4 days before there was a huge state ki police ka confrontation ekta
अगर फंगना तौखरबने नुंदांगदुदा नत्रा internet shutdown तौरी अंगप फंगना तौखरबने अदु तौर मतुंदा करिगी दिसिना परमिट पिथोइनो अदुगी परमिशन सी मणिपुर चीफ मिनिस्टर अयाबा पिबे तौरीरा नत्रगा सेंटर दगी होम मिनिस्टर ना पिग्रो तम चलहलो ना चलहलेरा हा अरेगी स्टेट की पुलिस अरेगी मोय रायोटर सिंह फाबा पुनबा तौम तमदा पॉलिलियन ना हाइबे मतु इनदी समित पात्रा गा कनानो होम मिनिस्टर गा वारी सारे अदु माना थादो ना हाइरे हाइगा थादोरपुदो अदु मणिपुर पुलिस म्यामदना क्यू लेपा परेंग सान पुथोरपुदो सिगी डिसीजन जे कमाई लोरपुनो का हाइबा सिंगसी अदुई दुदगी जनरेट तोरकदो पोनेबा अदुगा मेगी तांग अहुमदा कैदोबगी अदुगी रैली दुना किलोमीटर 3 दुइने मोगी रैलीगी मोइना गेदर तोरबे ग्राउंड सिदगी नियरेस्ट मेटेगी विलेज लेरिसी 13 किलोमीटर्स मुक लाप मफमनेबा अदुक सांग्रा मफमदुदा मोब मैम किलोमीटर 3 लापदा मधुर रेजिस्टेंस पीदब कईगिनो मोब बोम कापतना मैटेगी खुनमना नुंग थोमदना कांदा अदुदा नुंगमई मोब बोम टेयर गैस कापसनबी मरम कईनो हाइबसी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स तौगदम नत्राबा पुलिस ऑफिसर सिंगदो अदुगी पोजे तौ अमुक तौदिसे कई आई ngएबा अदुना सिगी पोचे लेबनिना देयर इज सम डेलिबरेट डिजाइन खरे यावरे सिगी डिजाइन सी थीबदो अदुगी पोचे इंडिया गवर्नमेंट ngasi बोदा तौदबसिना इरांग सी लोशननब इंटेंट तमा मोइदे यावदबदुना अतोपा नाकंद हाइदो लेबे इशू मैम से तौरगा पोसे पूरा चतप्रा हाइबसे कोइदा याम चिंगनबा अदुगा चीफ मिनिस्टर रिजाइन तौखिबसिसु आउट ऑफ इनकॉम्पिटेंसी ने लोबे यादे बिकॉज वी फील दैट ही हैज बीन फोर्स्ड टू रिजाइन मनी माना दिल्ली चलुरगा दिल्ली दे मुला आमे नुमनिनी ले आम चलुरे अदुगा समित पत्रा लागा रिजाइन तौबसे ही मस्ट बी मेड टू रिजाइन नत्रा अदु तागदि अदुगी एक्सप्लेनेशन जी कोइ चीफ मिनिस्टर सु मणिपुर म्यामदा मधुगी एक्सप्लेनेशन पीदबे मरम कइनो माजु अकाउंटेबल ओइद्रा दुइ तारदि गवर्नमेंट सी माना सस्पेंड तो होलमने लोबे याय अदु माजु म्यामदा एक्सप्लेनेशन पीबम थोक्त्रने राइट और मागी एमएलए सिंग दुसु पीबम थोक्त्रो और एमएलए सिंग दुगा मोइगा कमाइन तौनरिनो हाइबदुसु म्यामना खंगनिंगमगनेबा अना अदुगी ट्रांसपेरेंसी सिसु खंगदबा अदुना मतमदुदा सस्पेंड तौग्रिबा गवर्नमेंट सी आउट ऑफ इनकॉम्पिटेंसी रा नत्रगा आदगी सेंटर दगी डिजाइन तोरपा पॉलिटिक्स टू स्टेट की गवर्नमेंट से लेबसिना हिंड्रेंस अमा सिना ऑब्स्टेकल ओइरकपदगी खरा हेना मोइना आदगी डायरेक्ट कंट्रोल तोबो यारननबा स्टेट गवर्नमेंट सी सबसाइड तोरगा पीआर इम्पोज तोर मोइन डायरेक्ट कंट्रोल तोसलेरा मनु दि सिचुएशन दो आउट ऑफ प्रोपोर्शन चला कांदा मिते मियामगी मागी सोना कंदगी वैली दगी लाकदोरिबा मदुगी अखोगी कई हाइतारे मदुगी प्रोटेस्ट तुना ओवरवेलम ओइरक्तना इंडिया गवर्नमेंट ना हाना सोमदा चही 33 हेना योगा थमकपा कुकी की खुलाई पाइबा नार्को टेररिस्ट मैम तोलो पीरगा पैसा पीरगा केम सारगा मोइना थमकपसिंगसी सिगी अगेंस्ट द पोजे फैना आउट ऑफ कंट्रोल चकिद्रा हाइबगी अकीबदुदे मोइना डायरेक्ट कंट्रोल तौनु लांगनरकपुरा हाइबा अंडर करेंदा मचिंदब ngang पोट मैम यावरेबा अदु मैम दु अंडरमाइन तौथोगा अखोइदा फमिनो वरी साउ यानरगा नोमसि यानरगा पोते यानरगा से फंगंग हाइबा मानबम यावरेबा अना सिगी पोट मैम से अखोइ पुन हैंडल तौमिनगदबनी अना अखोइगे लेजिस्लेटर सिंग हुजिक लेरिबा लेजिस्लेटर सिंग सिना सी मैम सिगी आइडिया से मोइगी कोकता चंगब्रा सिनिदा मोइ सी वका खनब्रा खनदब्रा हाइबसे अखोइदा लेरिबा क्यूरियोसिटी दे दुने अखोइदा लेरिबा एंजाइटी दी अखोइगी इलेक्टेड एमएलएस मैम से मखोइदा अखोइना ngasi ngangnariba nainariba इशू क्रिटिकल ओइबा कॉम्प्लेक्स ओइबा सिचुएशन मैम से मसी मोइ खनब्रा खनदब्रा ngasi बौदा सिउबा अरुबा पोसिंग से मोइ नमता ngang चिमिसदा खंदो खंजिंगी वाथि वारे अदुंबा मैम अदगी यानिंगबा यानिंदा मोइ मसेनगी अदुगी इंटरनल फ्यूड तु ngakta oina su ngangaga कोर ओइबा लेबा की क्राइसिस सी मदांग सिदन वाफन सी नाखै सिंगना ngang मोइ खंग्रिरा नत्रगा डेलिबरेटली मोइ मसी एवॉइड तौरिरा हाइबा क्वेश्चन अमसु याम चांग थोलक पाइता